Welsh Government is committed to making Wales an anti-racist nation by 2030, to make sure that everybody is treated fairly and equally. The Anti-Racist Action Plan in Wales is incredibly important because it brings front and centre activities that will make everybody in Wales feel they belong to a more inclusive and diverse education system. Mae'r cynllun yn gyfle gwych I ni herio unrhyw ymddygiad hiliol. Un o'r manteision mwyaf yw bod dysgwyr yn gallu uniaethu gyda athrawon o gefndiroedd amrywiol a falle eisiau dod yn athrawon eu hunain. It's just a privilege to be a teacher, to be honest, because it's a profession where we are enriching the lives of the next generation. Rhaid mae'n really bwysig I cael modelau rôl I plant o grwpiau ethnig lleiafrifol mwyn I nhw gallu gweld pobl yn llefydd o bŵer a gweld pobl fel nhw yn rolau bwysig o fewn cymdeithas. Mae hwn yn bwysig iawn I ni fel meithrinfa a bydd yna gynrychiolwraig o darpl wedi bod yma I gynnal gweithdi. Mewn blynyddoedd cynnar a chwarae, mae'r cyrsiau yma yn hanfodol I ni gael ein gywir o'r cyfle cyntaf gyda plant. Ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda DAPL I sicrhau bod ein cwricwlwm yn amrywiol a bod myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn barod ar gyfer yr ysgol. Not everybody knows that in September 2022, Wales became the first nation to make it mandatory to teach on the histories of black and ethnic minority groups. Anti-racist to me means not just being kind, it means actively taking a stand to look at the content that we deliver, the ways in which we deliver it, and the ways in which we discuss racism and the effects of racism within our schools and with our students. Mae bod yn wrth-hiliol ei fi yn golygu gweithio tuag at gymuned mwy teg, cynhwysol a mae addysg yn rhan bwysig o hyn. Yn symud ymlaen, fi'n meddwl bydde fe'n syniad gwych cael mwy o weithio gyda rhieni fel bod ni'n dysgu mwy amdano'u cefndiroedd nhw. We have identified a vision for an anti-racist nation where everyone is valued for who they are and the contribution that they make.